Thirikirira iria iratungirio etiki 12 a dini ya Gĩithĩramu mwena wa Suswa ni andu matoĩkaine itigite aikari na ciũria nyingĩ ciegemaine na muoroto wacio. Utongoria wa muthigiti wa Jamia mwena wa Narok ukiuria kwenjerwo gwa gĩko gĩkĩ kĩrĩa kĩrahanĩkire muthenya na eki atharĩkĩra ici magĩtha. Kuna mmoja anaitwa Mr. Yusuf ambaye ana shida ya miguu, ameumia mgongo, ameumia mguu na mkono na amepigwa sana Mr. Yusuf. So watu 12 ndio wamepigwa. Atongoria a dini ino ni makomithitie gĩko gĩkĩ makiuga ni kĩragarara ihoto cia wĩtĩkia na marenda borithi matigĩrĩre ni maikia ngono arĩa makuruhanĩte. Walivyoumizwa waone kwamba pale walikuwa wakisali imevunjwa, waone mambo hiyo yote, halafu na watu wameumishwa na hata ile vitu loudspeaker zao zimevunjwa ambayo sio haki. Kila mtu ana haki yake. Hii ni Kenya ya watu wote. Marodia thayo ugacirithio matũra-inĩ ma Suswa kuona gĩkĩ nĩ gĩko gĩa gĩconoko gũtharĩkĩra etĩkia kumana na mĩrũgamo yao ya dini. Kila mtu ako na haki na uhuru ya dhamiri na kuabudu na dini either kwa pamoja ama akiwa peke yake. Kwa hivyo tunasikitika sana na kulaani na kukemea kitendo hicho kama Waislamu. Tungependa wazee na serikali ingilie kati, wazee wa Kimasai, wale mapastors fellowship, tukutane ili tuweze kuzungumzia hii kitendo ili asiweze kutekea siku nyingine. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Lucy wa Muchoki.